Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Miaka titian ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu abitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Dati kita miaka teru siku kabubulini na wata di permakapteru oleh Allah Subhanahu wa taala. Inun tagentiin sa gaya terwati Rasulullah. Ya pipikin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ya mana gimutu akteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na dati gina miya akteru sa gimutu siku masa di permatau teru sutau mana siku kawatero na ikaririga. Inun tatigya sa gyan kaya talo maulip Allah subhanahu wa ta'ala. Paganairong naso Isa ibn Maryam, ginaso Nabi Allah Isa ibn Maryam. Ikadua tigyan na gyan kutwa sahib ito Jurayj. Wata tigyan no kwa na tigyan so minin dulu no Jurayj awata. Ayama mo bitadu gyan kutwa Jurayj nas kanyan na tawa barasimba siku Allah subhanahu wa ta'ala. At nabiyalu niya na darpa iya na mintinon kumakadi sa simba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na miyakaw isa na miyakaw mo so inaiyan na pateluan sa kanya no inaiyan. Sa gimuta ka patelero no inaiyan. Na oras na buhay di simbayang maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na so ken ko no Jurayj na miya kagiraw so Jurayj hatigyan kad na ya Rabbi ummi wa salati. Mana tigin hikad na watigin. So tigin so na kanap telwan ako niya na siya ko tigin madatadong mapapalam ko sambayang natigin. Na das mo so Jurayj agyang kutuay na yan sa yan bedin ha siyang or nagyang kutuay niya di kasimbayang piye-piye maurip na Allah. Paganta maurip na Allah subhanahu wa ta'ala tamiyan liquid pension na yan. Na sip mga kapitan no namiya ko manso inayan maurip na Allah. Na patelwan sa kanya mano inayan sa agyang kutuay rasa niya di kasimbayang sip man ko rasa niya di kasimbayang agyang kutuay pakataling mo inayan. Ami agirok mas Jurayj at tigyan na ya Rabbi ummi wa salati. Ama natin haikan ng watigyan na tilwa na watigyan no inakan asya watigyan mga pala ng kusambiyan. Na siya ngurian nagyang kutuwa dinyan di kasimbayang pipiya sa danyan din nararampian nagyang kutuwa kapitelwero no inaiyan. Sabab sa gyang kutuwa katotordo niya sa gyang kutuwa sambayang yan maurip Allah. Nagu katumuan yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kawan yan lagi ang kutuwa banin maputo lagi ang kutuwa sambayang yan maurip Allah. Paganta tumyalikod pa siya yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sip maku kapitanon na miya ko mamanagi ang kutuwa inayan. Sige ko oras man din yan di kasimbayang na tiyaduan sa kanyang mano inayan maurip Allah. Sige ko katalirom mano inayan at tigin na tigin Jurayj na miya agirok masyo Jurayj itagup na pamikiran niya na tigin na hikad ng watigin so inakanap simbaya telwan ako niyan asa ka na tigin na di ako di simbaya na mas tumuna ka tigin na giyang kutuwa di ka tigin di ka suso at asawa ko mas bagang tigin na giyang kutuwa inakan maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa dadong kirambian Jurayj kasimbago Jurayj ko inaiyan lagi mo to kapitalo niya no siguro sa din niya ni kasimbayan miya ka giraw yung ko to inaiyan maurip ng Allah at tigin na ya Allah ay kad na watigin ya Allah na dingas kanyan uisa newa taman sa din niya na maylay agyang ko to mga budala tigin mga pahisina maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Managyan ko to inaiyan na inipamang niyan so Jurayj
sa di matay taman sa linya may layag yung uto mga pasisina di may raw sa yung uto masa pagkarayag yung uto kasina kailan yan yung uto mga pasisina mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na paganta mangurip Allah na miya kaisa na sa mga Banu Israel na kaya tadi manira nagyang kutuwa betad o Jurej nagyang kutuwa masa miya karayag mambog yung kutuwa pasisina mangurip Allah subhanahu wa ta'ala say kudiran di katitarin mi ko Jurej yung kutuwa betadian mangurip Allah na adna saka tawa bubay mangurip Allah pasisina maka proropa na musas kalian na matait kalian mangurip Allah tigaging kutuwa bubay at tigin mo kabay ay batigin na fit na anak na tigin so Jurej sa pagkakait niyan sa kasina mangurip Allah inweran mangurip Allah inwayo Banu Israel ha tigin nga beratuhan natin ilubaga nga sa ito pangiran naman buto ke fit na so Jurej mangurip Allah paganta mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kaya kutabubay na sumiyong ko Jurej sa pagkakit niya sa kasina mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nang napunggalpag niya sa pantagbo sa maakit yan so Jurej sa mga kasina mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ugid na dedin na rarampi ano Jurej mangurip Allah taman sa kiadaan sa sarigaging utabuway uban niya na manggalbugag yung kutuwa antapian sa kapakasina Jurej na ay sino agyang ko tabay na bubay na may niya na rae maana mama maintain pisung sa agyang ko tuwa darpa kakadnan ng Jurej ko din yan di kasuso atas iko Allah subhanahu wa ta'ala yung utama na di mo di managigor sa mga pangayaman mga orip Allah amin di suso yung utadar pa kakadnan ng Jurej sa din yan di kasuso atas iko Allah subhanahu wa ta'ala pagkata mga orip Allah na sinuwag yung kutuwa bubay mga orip Allah na pipero niya na ginawa niya sa giyang kutuwa di man nagigor sa pangayaman mga orip Allah sa miya kasina sira miya kasina sira mga orip Allah kaya pa kasineran paganta sa miya ugat giyang kutuwa bubay sa sikukawatian imbuwata pa mga orip Allah iniisiw nantay kiwata sa giyang kutuwa inimbuwatayan tayo mayan natigyan na so Jurej nanto na isinuo mga Banu Israel sumyong sirang ko sa umati Jurej sa piya kababayaran sa giyang uto darpa kakadna niya na niya isusuan sa Allah subhanahu wa ta'ala na bini na sa ira na giyang uto inutang ira na giyang uto darpa di suasuatan ng Jurej kukadna niya na Rabbul Alamin sa pimandula ira man so Jurej kapag gira so Jurej tigyan na inu kano ini na metero mga tao Banu Israel yung utwa sabab at tigyan na misina ka tigyan sa gyan kaya tigyan na bubay ini misina sa gyan kaya bubay tama na tigyan sa mimboto kanya kagiraw so Jurej at tigyan na anda tigyan so at tigyan inuitiram na gyan kutawata mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala gyan kutawata na ikaririga mangurip na Allah natigyan na tanagkaroon pa siya natigyan sa pakasimbayang ako niyo natigyan din mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala paganta sa Jurej sa misimbayang may mga nisik Allah subhanahu wa ta'ala na siku kaya pakapasayin simbayang na kumamang nisik Allah subhanahu wa ta'ala na siyungwanin nagyang kutuwa wata ikaririga na sinisukyan sa tiyan mangurip na Allah datigyan niya maaka ang
Nanti nonon, mia kateru agian koto ata pia kateru Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ya kiteru ya nanti amayan, namanya teru ya na aya amayan agian koto di mana lagi kursa pangayaman. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah gitu kunya mayan. So kay Leo no Banu Israel sa dibis benar agian koto ipsiliti lang ko Jurej, na miya kagiraw sila ko Jurej. Yang ngarkanira sa Jurej, tigina na milay na mereka perumahan nagyang ko tuwa derpa simbuhan kong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibarat sa masjid maurib Allah. Sambilay na miya tigin sa imbilay meron na bulawan. At tigo Jurej sa di tigin. Baka petuan niya tigin si ko pakasalian. Maurib Allah. Sa inyo pembeli sa bahay pembeli ni ron na bulawan maurib Allah subhanahu wa ta'ala. Ginya ni kedua miya kateru siku miya kateru awata siku kau balinya ni karili maurib Allah. Nah, ay katlo maurib Allah subhanahu wa ta'ala na miya kaisa na adna ina ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna ina pupakasusunya suwata yan. Beritan niya naging kota-kota yan. Sisagyang kota-kota yan na arna sumya gada mama mangorip Allah. Sama gada sa uli na kukuda sa mapia kuda mapia penirupaan sama kaperupaan sa kawasa manusia mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah so kaya liyo naging kutuha ina naguminrawag yung kutuha ina tigina ya Allah, Allahumma ja'al ibni mithlahu. Ya tigin na, ya Allah, haigat na watigin. Waluyan ka, tigin na watak na lagi diyan. Nagyang kutawat, ang mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailigaw susu. Na inilay niyan, nagyang kutuwa mama. Mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah. Kailay niyan, na guminiraw ang kutawat, ay kailigaw. Di pa matautir, watigin na. Haigat na watigin, ya Allah. Ubah kung atigin baluya lagi diyan. Maurib Allah subhanahu wa ta'ala. Paganta maurib Allah na adam man amin isa gada jariya bubay. Pula diam lagi ang kutuwa mga tao maurib Allah. So kita pula diam meron na psenditan nila sa misina Dina memang kau mau rep Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terus saking kau tahu bahaya peringasan tidak na misina ka. Akna baskan ya misina. Memang kau ka. Akna baskan ya memang kau mau rep Allah subhanahu wa ta'ala. So kailan lagi ang kau ina aku pagkasusun yung suwata yan. Saking kau tahu kailan na saking kau tahu bubaya perajam. Miyagi daw yung kau ina aku pagkasusun suwata tigina. Ya Allah na ubang kabalo ya aging kaya watak na lagi diyan. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nandun na manisin wag yung kota-wata. Inig-inig kaya man yung kota kapsusunyan. Tigwa Abu Hurairah. Lagi dak natigin upigilay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa yung kota niya. Di ka panutuda. Sa yung kota tutul maurip Allah. Aging kota tigin na wata. Na inig-inig kaya yung kota kapsusunyan. Na siyang uran yan. Inilay niya yung kota peringasan maurip Allah. Kailan yan na tiga yung kota-kota piyakatiru Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga na Allahumma ja'alni mithlahu. Ya Allah, nabaluya kong atiyan. Lagi diyan, mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na may mamasag yung kota ina. Yakagiro, mata na tigin. Sika tigin na, iwat atigin. Nandang man tigin Peter wak natigan si ko muna. Ama balik lagi dagang utama mamang urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ama pero pan. Na Peter wak ubah ko hekad nang una ubah ko nga baluya lagi din. Mang urip Allah subhanahu wa ta'ala. Na si pemini sa gidup managyan ko tuwa pada jim na jariya. Bibay. Sa gidup ko tuwa kaya sinanian mang urip na ko. Nagumini raw ako atigin na ya Allah na ubang ka baluya awat tak na lagi din. Nah, asgumin ni raw katigin
kuminiro kahit tigin wata balu yakung wa haikat na huwa lagi diyan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang gotoa ya pakatero agi yang gotoa ta mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Bagan ta mahurip Allah yang gotoa ta ya katero mahurip Allah subhanahu wa ta'ala na metero yan tigyan agi yang gotoa tigyan mama di nga tigyan di ipamang ni sa masuk akan managidakan nagyan ko tigyan na jabbar mana palalalim mahurip Allah subhanahu wa ta'ala apasangin pa yung puruan palalalim mahurip Allah subhanahu wa ta'ala na miyakagida ko tigyan na yung mambaluya lagi diyan nagyan ko tok manatigyan na inisaga da prajiyang niran peringasan niran sa yung ko tok kapsinitiran sa misina na gumiyaman ko dan yan ito mga ilubog na Peter warna tigiyang ya Allah nabali akong ka lagi diyan askan yan naklabas ka niyan misina lagi diyan sa ikakasakang bagyasina nagu kenapa miyaman ko yang ko to kapsin ditiron sa maratasa dan yan mga ilubog mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala yung gana hadith na tanto ko madaklan dawan na kekuatan ron usai kekuatan ron mahurip Allah subhanahu wa ta'ala pero nagyan ko to tanto kapakagawa Allah subhanahu wa ta'ala sa higira adna pitumu Allah ta'ala manggulula sabi na rin manggulula mahurip Allah lagi-lagi ko to kapakatero Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang ko to wata ikaririga yung gano'n na talowa may panututan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Dum nasebut nun nagyan ko to kapemang ni uloks para kuwata yan mahurip Allah. Sebut nun na so loks na di pa totoo ba niyan na pemang ni ubab pemang ni so loks para kuwata yan sa shay di mapia sa pangilihan mo Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa upang makabad makapteru suwata mahurip na Allah na din yan ito kabaya mahurip Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalan dewan dyan mahurip na Allah ugay na sa kutsagin ko ito kapapakamatagin kaya video na malutan kapapakata sa pakalit taging video na malutan kapapakamat ng mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala.